Chibai ule January ni som pali ania Peking University in azir chian na atangin China a chuan mi makta duai zakua zetin January ni som pakat thleng khan coronavirus an kai to ni in na tarlang he report atanga alan dan chuan aram mi pui za somruk le pali zetin hripui hi an kai to ani an chut dan chuan Gansu province chu anasat na berni in ami cheng za somko pakhat zetin hri hi an kai to a yanan na za somriat le pali le Qinghai province za somriat ten an dot tani Chinese epidemiologist chuan an kum thar lunar new year an lom huna hian thingtlang lama nasatakina dar don ni in ala soilo kani Chinese Center for Disease Control an ho tupa ber ni chin zengguang chuan an rama covid-3 leng thar le mek hian thlani thumvel a o don ni in a soi January ni som hi pathuma kum thar an lom tur hi hripuya len hnuwa in khuwa khirna omlova an lom voi khatna tur ani dona anti dan thin angin Chinese maktaduai tel chuan an ma ni khuwa a ho in he kum thar hi an lom don ani China hian zero covid policy khau tak mai akal pui thin a hli hnuwa ni tina hrilenga an din mun thar ati chuwa thin chu ati top to bokani heti lai hian khopui lian damdo in le man ruwa po athat na hmuna damdo in alu tan tam hle a in dai lo na po anasa tun thatira khan zenga hian thingtlang lam thira hun ti in an rama khidar chak dan thirin na soya kum upa damlo le rual ban lo tam tak chu thingtlang lama covid laka an himna tur le enkol na tha dong lova kalsan an ni thuwa soi China hian aram laili Henan province chia an din mun puang thin anom to a tun thatir khan damdo in lama thok tu te chuan ami cheng zinga za a somko vel zetin covid an kai to thu le khopui le thingtlanga adar dan ain ang rang ni an soi heti lai hian sarkar ho tu te chuan province le khopui tam tak chuan awang lai an pel to hlom ni in an soi China a lunar new year chol hi January ni som ni pakhata tanga in tana nia he hun hi khovela hun khata om mun son an tam ber trum ani hial mi tluk le ding on ni vel zet jin chuak turangai an nia mi makta duai som vel lai chu tuna hian an jin to niangai an ni bok thama sa khan China hian zero covid policy a kalpui te chu a hli pa pathian nia tang khan aram ri a hong don bok sarkarin apuan dan chuan thama sa chung khan ni khata thi mi panga vel chau om zel ang ania ma se social media a an in voina hmuna in tlar thui tak tak le mit thi an soilan thin te atanga thlirin arin hlel om hle December thla khan Chinese thunai tu te chuan covid a an din mun chu ni tin puang lovin thabia an puan to jok thin tur thu an soya World Health Organization chuan thole ni atanga sileng thi puizat puang du to lo China hian thi za thi a soi tlem thin ni in apu ani hei hi changin foreign ministry thu puang tu Wang Wenbin chuan ninga ni apiangin thu thar la khom tu te komin Beijing chuan danin apu tangin ahuna zep omlovin langtlang takin an din mun puan ani zia ti asoi ve thung khovel huap hrisel na lama mithiam te chuan kumina ringot po China hian covid kai noya mi makta duai chuang thi anom to aringa Beijing ero chuan hripuya le na tang khan mi sanga chuang or chau thi pui an la om angin a chin chi a anin soidan chuan hrikai thi pui tlem na berram zinga mi an lani reng ani US Alabama state chu tornado thokawangin mi paruk vel an thini in tual chung thunei tu ten an soya ruang an la zong mek ti an soibok National Weather Services NWS chuan ninga nia ringot khan US chimlam state ta te hian tornado voi somthum panga chuang a thok ti an soya mi makta duai somthum panga vel zet din mun dar thonga anom pha ani tornado lian le hlom tak thokin Selma Alabama a chiat na nasatak at henti an soibok tornado thokawang hian state palia
chung ko sang telin eng an nei lo pha ninga ni zan India a zirtop chama thleng khan Alabama Georgia Tennessee le Carolina a chung ko noi khat le singli sang sari chuangin power supply an la nei lo khom dan nuam lo takhi zanlam India a zirtop bitlaya po ala chun zom mel ti soilok ani Alabama a tornado thokawanga thi te hi otoga country ami te vek kan nia Montgomery le Silma Inkar state lai liami te an ni hlom thi enge mozat kan neya ruang te kan la zong mek ti in otoga country coroner Buster Barber chuan CNN hna asoyani Birmingham NWSP sa chuan ninga ni chundar som pahni le minute somnga pathum India a zirtop jingdar som pahni le minute somni pathuma ataga country tan hian tornado emergency ti chuakani NWS in radara an endan chuan thilalen chiat tlem te chu thlipui hian fit singni zeta sanga te avor kangani Alabama le Georgia governor te chuan emergency an puang ve ve a online a video dara chuan thlipui chak takawang hian Georgia le Mississippi a an thil le inding lai tam tak a chebok ti alang US Civil Rights Movement awanga riatlo silma a hian mihring thi anom lova ma se khowar ma jong curfew puanani Alabama a hian vutlak theina khopa khowot tura soilok zui ni in zirtop ni chahnu India a inrin ni chahnu a chuan atlak rin ani heti la hian US a tho hian kho chaklam California point ruwa tam taka dona wangin an buai hle a tuya liana leimin le leitol atama power supply a khailak na sa le boka mi som pariat velai thianom bok ninga ni ruwa le thlipui thok azia het nuwa California thunai tu ta chuan kar to pa a thok le don ti an soilok le to ani King of Rock and Roll Elvis Presley fanunai chun Lisa Marie Presley chu kumsom nga le palimi ni ina thi anu Priscilla Presley chuan ril rutot le rit tak chungin ka fanu du om tak Lisa Marie in min kal san tak thu thulung chiat thak takhi ka riat tir cheu ani ati zai thiam ni bok Lisa Marie hi ninga ni jang khan damdoi ina rang taka da lu ni in lung phu that lo wang ni in US media ten an ta langa a chen na Calabasas California ni khothelavin an hmunia soya ni bok Priscilla Presley thu chua siama kamikriat to a chuan chakle huaisen nun nem le zaidam ber ani atia hun har sa le chanana satak kara an mimal zalen na za sakram turin ngen na asiam bok ani chanchin kan buat sai lai hian anu in athi chan le awang dik tak asoi lang lo thunga hei hian ti ati tampha hle ani Myanmar ram hruai tu sipaiten an pai thak tak do Aung San Suu Kyi chuan adan hremi te kom na hun peturin thunei tu te angen non le a ma a adil na te hnol sak vek ani kumsom sari le pangami ni to Nobel Peace Prize po lo dong to Suu Kyi hi thotan ni khan nipido a video link mangin kota athu buai ngai to chun zom le ani Natural Disaster Management Law section som ni pangan nuaya thu buai thar siam sak ani thu adan hremi min soi chuan a soya thu buai paruk aur mek ani sipai lamin an khin na zong song hi apal tlang zo lo ani chuan dam chunga politics khel thei to lo tura hrem na hi ala tuar thei athu buai nei zinga hian Myanmar official secret law palzuta an pu na chu angai tu om berani sipai ten Suu Kyi le atho puite an man du lo wanga mi puin norna an huai hot kal zel chuan toplam ain zualam apan tel boka Assistant Association for Political Prisoner te chuan sipai ro rel na hnuaya mi som sari anom chungin civil mi za sari chuangin nunna an chan to ni in achin chia mi sang thum chuang an man to bok sipai ten an tha dul du bik lo nakara lung oi lo nalan tir tu ten tha an tha du bik lo ani Burmese Military Council chu China sarkar hian a hlatran riau ni in politics lam thi thlai tu ten tun hnai hian ngai dan an neya a chan chu tun hnaya nei antum
military council sarkar huai hot lanchang Mekong cooperation LMC summita China Prime Minister hian an somna ngai poimo lova angoi tlat wang ani military council sarkar hian minister chintelna ministerial level meeting chu Myanmaram bagan khua nikum khan anlong mang to ani ram huai tu ber president prime minister chintelna tur lanchang Mekong cooperation LMC summit ero rotating chairman ani tuma China Prime Minister in Burma sipailal bersom na chu angoi santlata wangin apuitlin talotlat ani 7 foreign minister meeting hi Burmaram manlai khopui hlui bagana nikum sang hi som ni pani July tha khan Myanmar le China ram ten joint chairmanship ni in anlo kai fuai to bok lanchang Mekong cooperation LMC hi China in sumle pai senga abul thutatanga adin chua ania Southeast Asia rampanga lai telna din Mekong luin aluan tlang ramte Laos Myanmar Thailand Cambodia le Vietnam te telna ani Mekong River lo luan chuana nar tak hi China ram chunga Tibetan tlang dung Highland hi ania China tong chuan lanchang ti ani Chinese Foreign Minister Wang Yi hian nikuma nei tak bagan khua a lanchang Mekong meeting a ron telma se Myanmar khopui nipido a sipailal min onglai chu awatlo talem lawani military leader min onglai le foreign minister wana mong win hi asin meeting a omapiangin an thimzia le ngala an malngoi ngoi to ani China sarkar hian military council sarkarin mipui thantlin sarkar laka thunai na apong lak nuin dem na emo soisel na nei mi lovin alo thlir liama Hove ramdang ten an ensan mek lain anin lai chin na chu apanga ina kalpui renga esin le UNSC ten sipai sarkar laka sumdon na le thildanga hrek na chi sang lek ko a hremna an chelek turpo Russia ram nen na satakinan hum him sakani China khosak zia hi Burma sipai sarkar laka tun nai hian hriat thei khopin adanglam tranta a thil kaldan hi ain thak thleng chak ta hle mai military council sarkar do dal tu nambil ral thuam kengpol te EAOS te chu China hian a hui khoma engemo ati ti pui sep sepani ti chuan nambil ral thuam kengpol rang te po hian China sarkar chu tun ma dewa athil thlir anga thlir to lawin mel ma enin a enta lawani NUG sarkar po hian China in Myanmaram chunga asung don na thil sumpei punna na ahman mek project chi rang le an sum don na mun pui te chu ti buai lawa dim doi sak turin mi pui sipai te chu a hril ruwani China ba ka Russia po hian Burma sipai sarkar ne na in lai chin na nei reng hi tun laya an ram sarkarin tual chung le ram po na politics thila boina na men lo ama chona wangin hlok pui lam a in an chet chiat na a thlen thei jok ti an muchiang ani China hian Burma akal pui mek Belt and Road Initiative BRI project hi military council sarkar nuwa arin angin akal pui thei talowa mi pui thantlin sarkar nuaya dan ang thlap na tho hi a hlok pui jok ti a khechiang ta hle voin tlai lam khan India le Burma ram ri Burma sipai ten mani loka bom an ron thak na lai vela India sipai te Indo helicopter chenuk chu mu ania he helicopter Boeing CH-47 chenuk hi heavy lifting Western helicopter anti American rotorcraft company Vartol and manufactured by Boeing Vartol te kutsuak chenuk ti ming hi Native American chenuk Oregon le Washington state a cheng te atanga lak ni in September ni som ni pakhat sangkhajakua somruk pakhat khan avoi khatna na thloka United States Army Japan Ground Self Defense Forces le Indian Army Forces ten an mangani chinuk helicopter hi manna atam hle a bungrua le sipai thiarna sipai ral thuam indona lama thiarna ei tur thiarna indona ni lemlo khuarel chiat na thleng thuta mipui nun na chan nan te an mang chen
civilian version chinuk Boeing Vartor 234 po an siam chuak thawa chinuk version chikhat CH-47D hi sang khaja ko somriat pahnia service tranin khovela mantlang lo na hlo hle Indian Navy 10 Boeing chinuk CH-47 an manga sipai somnga pangarua lemo 10 ton of payload apur thei tlang sang tak fit sing khat le sang riata atum theya boruak sang taka hian fit sang khat le zanga par minutin apur ri dana zerina thlok thei bok far kon lama chinuk helicopter hian enge ati ang ti chu kantan hriat ala har sa hle a ma se ram ri vela omte ta nero athamuan thak khopin arinom lẩu lượt đến này Ito lang patuloy.